Ka KSU Laban Circle mentagsi kalalet ban khang ye kawe ka jakale niam halu walum paring kabade jongki muslim kabaki muslim kilapin kala masjid bean bat ai kerteng ye kani ka jaka kum kalum paring masjid kaseng hadian bakalawat benia halor ke jinglong trai jong kani ka jaka kalalap bakani ka jaka kamshum de jongnu ru bat ki muslim kilashna masjid bean hakani ka jaka klemyo jingbet na kashnong nina ki bor badai pej kabla pinlong ya kaseng ban khangno ya kani ka jaka le niam ba bean jong ki muslim bat ban be ru ya u imam ubasa bean bat uba ai jinghi kai shaphang kaniam islam hakani ka jaka Hakipor barim kala ai jaka banchna yeng nagabinta uchokidar uba pej ya kalum jingtep muslim hinrei mentapat kani ka jaka kakilla long kum ka masjid kabalong be an nakaliang jong kador bar shnong lu walum paring ru hadien bala yo ya ka jing ujor nakaseng kala jurep bat kala rai ban pindu no ya kani ka masjid hinrei nakaliang jong kini ki muslim kimshim lale e halor kani ka binta kaseng ha kini kisngi kan sabo jing ujor hakmat ki bor pinyat bat wing sundan ya kani ka jaka Mo, Andre mendapat di ong bakani ketika masjid. Di kampan promotion nak senang makin senang masjid ini. Agak apa bilang? Agak penting di dalam Islam. Si penting dan Agak juga apa yang bilang? dan dia Tak boleh penting juga. dan juga Bah, ilah tu. dan juga Peni Yang dah kon seksi usah penting juga. tidak Kalau betul. dia selain ibarat lah atau menikir pun orang pengyolis tipo juga sebentar kita seksi presiden bakal kerja. nomor tel dia pimpat dia kena Indonesia Oh. imam ulak kan sah ni. Denam deh. Oh, An kataru umri ba buri ban ba. Ngimte pu bolong kumno. Police verification umdon. Halor kata kan. Kumno usah. Udah 6 months. Jadi kata apa? Jadi Kapamla balong kata amde lah. Oh, jadi kata. Pihak burom kan ya kasnong ru. Jadi kata. Tapi bila sa sini ya. Menu bawan kumno fitep yu men hakani nang jaya. Banyak juga. Mentas kan jaya. Ya paksa Kita minta jaya menurut bak. Jadi kata. Situ yu arti yu fitep hija yu ni men hakani. Ya. Kinong kumno. Saya jadi jing song suk song shan dong ki. 6 tahun wing. Samlap sa ni. Dia pak. Tak ini. Ya follow according kumma ka ajin ko snong re dang sha na. Na kaliang ka kisu dalile nung sha ngim sha. Jadi kata. Lepa. Ni bijing kangin gumpi berosmin nunggu rung dainem dai. Kani ke masjid hakni ke jaka hamaila inu ru ban ong ban pinyai kamniam. Ai kan mansa ya dikaru. Ya, kani ka yung susah pendam. Ngan pendam mau. Kata ru kom pinyai jong pi la ka jong. Ini ai kat kun ka. Kadi di hong aku ya. Aku Kita jong tua. Dai Imam Islam itu di pan ya promotion. hadir. Oh. Imam kumut along gumtu bapli jingkang kamu uruh. Oh. Suan. Oh. Imam ya hadir. Oh. Apa ke masjid ini khamsah? Oh. Kesenong ke khamsah? Kumu tahu imam duluan. Ne ulong caretaker no imam ne jong ni ka besar. Ini kata pihak Kawan benar. sekali. Ngap ya keren bakas senang lawan keluar dari bah Bila ai por pi hidup mit sajan mit tendam yang katai ada hidup mentar sudah pendam. yang orang wih sudah dan sudah Pendam pendam yo ni wan ilau mengi mentar. Dia kata kamu sikin pin bala ai ke direction ya berkomu dia kata nama penasa pos nama kah. Berkawai kalian ngedungi ini mutasi ini no. Labiang ikut Islam, labiang ikut Islam, penyi syai ini, penyelam syai ini, ada yang ikut Islam verification borot kata puas. Badadan bawan menu-menuru ikut Islam di mana. di banyak dulu ya em betul lah bakal lagi lah aku udah bakal sunting di dia enggak di badan ini di enggak dong di lagi nomor dong jam Dia sajan maksud boleh nyele kumno kan. Ya ajin kayu ni. Hang dia tinggi kot pak takut bapak ini banyak nengi dia bang Empat kan. Yang pi snong ka ajin tho umno kan. em tidak pandai For no religious purpose. gila tangan dia only for this No religious purpose is allowed in em tak apa yung mani gila kuliah nama sih ban juruai ban kuliah kot tantai ada untuk purpose tantai Ini you Hey. Oh, kini kita kan kan tinggi sekolah macam ni. Di sendiri kalau di dua ini di kan. Haba snong naru dewan ka ai ning tho tang tin song man sa ukiat peker hang. Oh, Denam deh. Amai bersama. Am ai ban song ban kuliah kot ma lan ni ban ini ban de Ano, for religious purpose kam ai. yang perlu itu apa? Ayu dapat itu. Bah kan yang jadi ya, kalau yang mana minuman dua ni kita boleh ikut buat.
nakaliang jong kasih student laban circle mentasni ngilayo banwan sini shalor lompering hakaba ngilayo kajing ujor kaba ki la pendan kam ya kani kajaka hani hapo lor lompering ban longkum kata ka lompering masjid jinsya kani kajaka ka menchua ka porsnong kila ai yakini IT kini gibriu tang ban longkum takajak ban takajaka yakini ban chong tau caretaker ban pet ya kate ko lum jingtak mantai dari hakini kisni nam ki balayat ni ba kila penlong yang ani kajaka kum kata kajaka liam bat na nakaliang jong asnong kila simti bat kila wan ban inspect bat kila lap yang kata bat kila wan pha ban pendam no man kani ka jimtho ka patho lumparing masjid bat hadian jong kata nakaliang jong sengru mentakasni nilayo ban wan ban sakhi dala jong hikmat dihabangi i kani kajaka kalong ba kila penlong yang kani kajaka kum kata kajaka liam bat ka sanitation room i ba ketiki dan kitiki jaka ante ki perlat be sati sakani ka dala ka pen sini serum te ling ba jong kata timilayo ban kran bat western secretary jong kani ka jaka ka ba ki de ben pet te bat ni lalap tu ba udan imam ubasa kani ka jaka tekat kum ka NOC ka ba kipan na kasnong no banta jong to imam i ba ki pha hu banai February ndai habang ni layo ban kali uni imam batai ngi ba ulasa lupa mta la andru banai kani ka jaka te kita ki dong ki ba pen khen ki adong jong kasnong bat ki jong ka jing songsuk songsan ya kasnong ka thau ba no breu bana bar klem biang ki kot kisla klem da don kita ki NOC klem da don kita ki police verification kin chuan sa kani ka jaka tena kaliang jong ka seng la sim sin jam bangin be noi u ban na kaliang jong ka seng ru ni la maha mi kini ba kani kamdi ke jaka ban mani nomor hadu menta kimla ban ai ngi kita ki kot kisla ki babet ki babiang ki ban pen shisha ya kata ba kila don ki jigi tho nak snong ka thau man pelong ya kani kum kani ka jaka mani te nakaliang jong ka sengru in se shong biang ba snong ba in ai lat hi snong kan shim ek sin jam ka bade halwa jong kani